Jaka eksplozija meteoroida teškog 10 tona koji je djelimično izgorio u atmosferi izazvala je oštećenja na 3000 zgrada, od čega 34 zdravstvene ustanove i čak 360 obrazovnih. Oštećeno je oko 100.000 stanova. Od posljedica pada meteoroida povrijeđeno je oko 1200 građana, a na dežurni telefon za pomoć javilo se 4000 građana. Na teren je poslato 20.000 ljudi kako bi pomogli stanovništvu i raščišćavanje posljedica pada dijelova meteoroida. Bili smo na ulici i iznenada je čitav trg bio obasjan neobično jakom svjetlošću. Trajalo je nekoliko sekundi, vidjeli smo trag na nebu i čula se eksplozija. Predsjednik Vladimir Putin rekao je ministru za vanredne situacije Vladimiru Puškovu da procijeni štetu uzrokovanu eksplozijom. Moramo da analiziramo čitavu situaciju i procijenimo kolika je moguća šteta ne samo za infrastrukturu, sredstava, komunikacije i socijalnih ustanova, već i za energetski sektor. Ovo je jako važno za period zime, tako da vas molim da to uradite što je prije moguće. Od eksplozije meteoroida najviše su stradali gradovi Čeljabinsk i Kopejsk, kao i nekoliko sela. Istraživački tim ispituje dijelove meteoroida koji su pali u smrznuto jezero u centralnoj Rusiji. Morali smo da pređemo čitavo jezero, to je 3 km, a onda smo se približili stazi i vidjeli ogroman krater, nešto što mi obično zovemo rupom u ledu. Procijenio sam da ih je možda bilo 6, 7 i mali ledeni dijelovi bili su smrskani svuda okolo, sve je bilo slomljeno. Eksplozija meteoroida registrovana je i van Rusije. Zabilježili smo pad meteoroida na 11 različitih stanica, što je samo po sebi značajno. Obično takvu pojavu registrujemo na 2 stanice, pa je svakako riječ o važnom događaju. Ono što se dogodilo u Rusiji nije se moglo spriječiti jer je riječ o prirodnoj pojavi. Zbog toga je važno izučiti taj fenomen. Ruski i strani eksperti kažu da pad meteoroida nije povezan sa asteroidom 2012 D14 koji je sinoć proletio pored Zemlje. Asteroid je proletio pored Zemlje, približivši joj se na rekordnoj blizini od 27.357 km. Nebeska tijela slične veličine prolete pored Zemljine kugle na relativno malom rastojanju približno svakih 40 godina, ali je taj asteroid prišao Zemlji bliže od svih do sada.